Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mbola mitohy atsika amin'ny programme tsika eto fakazadina aloha manao j'aime ay manaparitaka karaha ataony anao zay nahazo hasoavana mba nahareny mba aparitaka koa amin'ny namantsika zay. Resaka niany fiainana eto ambony tany zany tena hoe fiainana hoe kely fandalovana tsy lava dikan'izay mety maro zavatra zay mandalo amin'ny zanak'olombelona. Tsika tsy miena ela tsika ambony tany. Tsika eto mandalo foana passage foana zany mandalo tsika avako nino eto fandalovana foana. Fa matetika amizay amin'ny problème zay mandalo amintsika zanak'olombelona eto ambony tany zavatra anankiroa tena ilaina amintsika. Ino zavatra zay? Fananana fahafaham-po sy faharetana. Zay. Fahafaham-po sy faharetana. Tadiditsika zany. Zay foana zany zavatra tadiditsika hoe fananana fahafaham-po sy faharetana. Satria ino? Anao mety possible, anao mety miena fa bako mety mandalo zavatra sarotra. Anao mety possible zany hoe maty zanaka, maty fianakaviana, misy problème maro, misy zavatra maro mety handalo aminao ndraiky nino. Fa ohatra anao zay nanana hoe fahafaham-po na hoe fahaizana makasitsaka ndraiky nino, anao bako koa zany manana faharetana tonga dia hitanao hoe mevana zavatra jiaby zay, tsy zavatra grave loatra aminao. Andao atsika amin'ny tantara afahantsika mahazo zany lesona hoe ino zavatra ilaintsika amin'ny fankasitrahana na fahafaham-po zay sy faharetana zay. Tantara anankiray tamin'ny vanim-potoany mpaminany Isa alayhi salam na hoe Jesosy fahaizantsika izy koa. Nisy vehivavy anankiray zay hoe naty zanany. Etsika tsaka koa vehivavy zay hoe maty zana zay. Zanakanao ndraiky tianao nefa naty. Nalahelo vehivavy igny. Raha izy nalahelo izy nje izy zavatra zay tokony mety ataoko ndraiky igny satria zanany tiany mbola kely. Izy nandeha nanantona mpaminany Isa na hoe mpaminany Jesosy. Le izy nanantona mpaminany Jesosy izy nilaza taminazy hoe na iny za mangataka aminao taova mba zanako mba hipody na iny moyen jiaby. Fa za mila zanako mba mipody. Za mila zanako zany mba velona izy. Izy maty io taova izy mba mipody velona ndraiky angatamy tomponao. Nambaya Isa avy Mariam, nambaya Jesosy hoe possible zany fa misy zavatra ampanaovako anao. Ino zavatra ampanaovako? Ndana anao mandeha isaka tranolo anao mandeha mangataka bolongam-bary raiky. Isaka tranolo anao mandeha mangataka bolongam-bary raiky. Mba mangi simple zany, mevana zany, possible zany ndraiky nino. Fa condition nambaya Isa, ino les conditions? Condition anao zany le anao mandeha mangataka bolongam-bary anao mantany. Raha ohatra olo aty amin'ny place nangatana bolongam-bary misy olona vinata amindreo anao kaza mangala bolongam-bary. Fa ohatra ndraiky amindreo tsisy olona aty, tsisy nino, tsisy problème, tsisy olona aty tao ndraiky amin'ny fiarahamonina andreo, amin'ny fianakaviandreo angala zay tianao lena tamaro be. Na reny izy iny zany vehivavy nandia izy. Le izy nandia izy navy izy nanantona tranolo anankiray izy hoe za mahafaka mahazo bolongam-bary namba anao bolongam-bary anao afaka mezane tsy problème zay namezana bolongam-bary namba condition amin'io ma tsisy olona aty namba aloha tsy problème aloha namba aloha zay ny misy olona za mako naty vao tsy ela tao misy 6 mois za basy namba antsangana nandeha place koa izy koa nangataka bolongam-bary de namba amin'io tsisy hoe olona tsy problème ndraiky ny amba ndraiky fianakaviako zay hoe naty araka zay naty tafa misy 1 an zay nandalo naty izy nahatsapa le leçon zay nandalo ino leçon zay napetaka mpaminany Isa alayhi salam nandeha nititeny tranon'olo jiaby tsisy atayaky nahazo any. Le izy nipody tamin'ny mpaminany Isa alayhi salam nambaya za nambaya fa tsy mila hoe zanako mipody fa ampianaro zao karakory azoko fahafaham-po fakasitrahana reny ndraiky nino faharetana zay ampianara za zavatra nambaya mpaminany Isa alayhi salam taminazy hoe fahafaham-po io ianaranao, faharetana nambaya mpaminany Isa ianaranao amin'ino amin'ny faharetana foana. Dikan'izay le mandalo aminao zany le faharetana ao anao zany école mianaranao faharetana. Io nambaya mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam tova amizay koa anatin'ny faharetana anao mahita hoe ao zany mianatra zany ino faharetana zay.
Dia anatin'le fankasitrahana koa anao, ao no miantsika yako mankasitrika. Dikazay fiainana kolombelo mandalo problème. Tsisy olo tsy hoe anao kaza mivony tsisy olo jiaby nandalo problème jiaby. Misy havana maty, misy problème jiaby. Zay mahatonga Allah subhanahu wa ta'ala zay al-akhiratu khayrun wa abqa. Dikazay le andro farana io tsara ary mandraiky zay. Agny foana zany. Fa koa eto ambony tany foana anao tsy maintsy mandalo problème. Fa zavatsy anankiroa zay vantsika hoe mila izanao zany mila miankasitsaka amin'ny zavatsy mandalo. Na hoe manana fahafaham-po amin'ny zavatsy anankiray ary faharoa anao manana faharetana zavatsy zay koa nisy aminao hitanao hoe mevana zavatsy jiaby zay mandalo aminao. Ay kazadiny manao j'aime. Ay boko hoe manisy commentaire ohatsy misy hevitra zay tia ampitatsika amin'ny manaraka ay amparitaho amin'ny namana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.